Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Kirehe TV Show. Uyu ni umwanya w'amakuru agiye kwibanda ku itangazwa ry'amanota y'abanyeshuri basoje primaire ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Aho Kirehe yongeye kuba yakaza ku mwanya wa mbere mu mitsindire myiza y'ibizamini bya leta. Akarere ka Kirehe, Ngoma, Musanze na Rusizi nitwo twakurikiranye mu mitsindire myiza y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza y'umwaka wa 2025-2026. Kirehe ni nayo kandi yari yarahize utundi turere twose two mu Rwanda mu bizamini by'umwaka ushize wa 2024-2025. Naho Nyarugenge, Gasabo, Gisagara ndetse na Nyamagabe nitwo turere twaje inyuma y'utundi mu mitsindire yatwo. Nk'uko ranking of district performance ibigaragaza, akarere ka Kirehe katsinze ku kigero cya 99.88%, aho kakurikiwe n'akarere ka Ngoma katsindishije ku kigero cya 95.27%, ikurikirwa na Musanze yatsindishije ku kigero cya 93.90%, aho Musanze yakurikiwe na Rusizi yatsindishije ku kigero cya 92.75%, aho Rusizi yakurikiwe na Nyamasheke, aho Nyamasheke yatsinze ku kigero cya 92.50%, aho Nyamasheke yakurikiwe na Nyanza yatsinze ku kigero cya 91.62%, aho Nyanza yakurikiwe na Kayonza yatsindiye ku kigero cya 91.54%, aho Kayonza yaje kuba yakurikirwa na Rubavu yatsindishije ku kigero cya 90.96%. Rubavu yaje kuba ikurikirwa na Rulindo yatsindishije ku kigero cya 90.65%, aho Rulindo yaje kuba yakurikirwa na Muhanga yatsindishije ku kigero cya 90.3%, aho Muhanga yaje kuba yakurikirwa na Ngororero yatsindishije ku kigero cya 89.94%. Ngororero rero yaje kuba yakurikirwa na Kicukiro yatsindishije ku kigero cya 89.61%. Kicukiro kandi yaje kuba ikurikirwa na Gicumbi yatsindishije ku kigero cya 89.9%. Kicukiro kandi yaje kuba ikurikirwa na Rutsiro yatsindishije ku kigero cya 88.88%. Rutsiro yaje kuba ikurikirwa n'akarere ka Gakenke yatsindishije ku kigero cya 88.65%, naho Gakenke yaje kuba ikurikirwa na Grand Toto yatsindishije ku kigero cya 88.21%, naho Grand Toto yaje kuba yakurikirwa n'akarere ka Ruhango yo yaje kuba igira amanota, yaje kuba yatsindisha ku kigero cya 87.50%, aho Ruhango yaje kuba ikurikirwa na Kamonyi yatsindiye ku manota yatsindiye ku kigereranyo cya 88.21%, kandi ubwo Kamonyi yaje kuba ikurikirwa na Nyaruguru yo yatsindiye ku kigero cya 87.2%, ubwo Nyaruguru yaje kuba ikurikirwa na Gatsibo yatsindiye ku kigero cya 86.95%, ariko kandi Gatsibo iza kuba ikurikirwa na Bugesera yaje gutsindira ku kigero cya 83.58%, aho Bugesera yaje kuba ikurikirwa na Nyagatare yaje gutsindira ku kigero cya 85.1%,
Nyagatare kandi yaje gukurikirwa na Nyabihu. Nyabihu yaje gutsindira ku kigero cya 84 n'ibice 80 ku ijana. Nyabihu kandi iza gukurikirwa na Rwamagana. Rwamagana yaje gutsindira ku kigero cya 84 n'ibice 55. Rwamagana kandi yaje gukurikirwa na Huye. Huye yaje gutsindira ku kigero cya 84 n'ibice 52. Huye yaje gukurikirwa na Burera. Burera yaje gutsindira ku kigero cya 83 n'ibice 61. Burera iza gukurikirwa na Nyarugenge, aho Nyarugenge yatsindiye ku kigero cya 82 n'ibice 47 ku ijana. Nyarugenge kandi yaje gukurikirwa na Gasabo, aho Gasabo yatsindiye ku kigero cya 82 n'ibice 23 ku ijana. Gasabo iza gukurikirwa na Gisagara, aho Gisagara yatsindiye ku kigero cya 81 n'ibice 72 ku ijana. Gisagara yaje kuba yakurikirwa na Nyamagabe. Nyamagabe ari nayo yaherekeje utundi turere twose, iho yatsindiye ku kigero cya 81 n'ibice 45 ku ijana. Ariko kandi muri utu turere twose nta karere na kamwe kigeze kajya munsi y'ikigero cya 81 ku ijana. Urumva ko uturere twose twari twagerageje. Ubuyobozi rero bw'akarere ka Kirehe bwishimiye iyi ntambwe bwateye, ako Kirehe yishimiye cyane kongera kuba yakaza ku isonga mu gutsindisha neza mu byiciro bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange mu mwaka wa 2025-2026, aho ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe bushimira ababigizemo uruhare bose, baba ababyeyi, abarezi, abafatanyabikorwa ndetse n'abanyeshuri, uburyo bitwaye neza mu mitegurire y'ikizamini cyabo cya leta. Inshuti, mwarimu ukurikiye iyi nkuru ni naha tuyisoreje, ariko kandi tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru bica kuri uyu muyoboro wa YouTube. Tunakubwira ko niba utarakanda subscribe ngo kandi no kukazogera, uyu ni wo mwanya wo kuba wabikanda kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru dutangaza ajya ahita kugeraho ako kanya. Mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde.